ebitande bibikwasibwe mukuru w'eby'amagara ahabwa Bushenyi district ahari Bushenyi Health Center ya kana kandi ngo ikizubu cy'abarwire ku by'amahansi hamwe no kubyamererana kibirekeriye higuru. Twenda kusima Ministry of Health okureba ngo atebekanise batereze bitande toka Bushenyi tibetine kizibu Health Center zitu na mnongeje ya Bushenyi Health Center 4 kandi nane ya cyabujimbi n'izindi zona tibetine bitanda kandi abarwire bizire nibagendanire yongera inyanangiriza abamarwairo abaratungira bitande mukwate genta kaza kukurura kandi mbitiro mbascrap kubuguza ngo babishare mu copies babakoze ibintu cyo ntiza kuturetera ubuzima. Abantu bagira ngo n'ubu gavumenti erabahe bitanda ngo kizubu cyo kubaha emibazo mike kandi ngo bumwe erahake kufa nacyo cyeyongire. Nabo ecito ka members of parliament nyenda kushaba bagenzi banje mwe n'abampurikirize turebe ngo mu budget ya new financial year twayongera ahasente emibazi ebase kumara abantu bitu na mnonga embazi eiba kutera bakazi bana baza kuzara obundi akika hababura kugwa gutariho bamwongera yo mbara bamurifaringa kambara obundi abura kuhikayo twine obucweka nkaga na mwenda bw'abashaho 10 so twine kitwakwita staff shortage twine bashaho bo kumara ahabo kugira ngo twine sente zo kumara zo kushashura umushahara. Omugandi agabushenyi abari kurwanira obugabe bw'abantu okwetora ihanga ryona bari kwegitara omukibina kitari cya gavumenti ekya Western Ankole Civil Society Forum nebenda abakachiko k'ebyobururu kahindure omunkora yako ngo habo kuba omuntu wahansi takine bwikizo. Abanya-Uganda baza kutunga amasuka go kucuro buhango munonga no gukwemerera garzaho tukiyetseriza tukagararaho tamurimitsa munya-Uganda kaba namanya program akaba namanya ngo umuntu kwija kuteteka y'amarebero bishatu nari y'amarege tamuza shemekwa na bwaho condition naza aha kuba ejo njira kuretera on alternative thinking yo kumanya ngo twine leaders abanda bakuba bari inonofinga nari bari ono bakorwa abakubasa kwemerera kugera batabakatwarera ihango misho abantu za kwesimba kusemeza mu byakaruru omuntu kwararugeye kutandikira hali president kahansi ha electoral offices ezirumwe misara yaba ari omukozi wa government n'obukakubaka LC1 are kure omulimo gwa rukora 3 months ninga meza 3 tutakagiro mu karuru nobwo akoba president enzo agire kure defense agire kure burichemu cyona akire kure wataho wabo hakuzarwa yabanirwa kitora nondizo na wataho wabo turgo mu office tuzisige mu abandi bantu tuzo mu karuru abantu baturondi. District eza Bushenyi mpango nibanda zikere omukutesoko. Professor Katusime Misakirwe bita omuhango ombi obutegeki kandi ubira ryo mugambe mukora mukorogu agezira ngo ebizo byinji omukaruru bibereserwe ba RDC. Some of those people with a lot of money they can corrupt an RDC agumana mugambe shot president no when actually it's not the president who has told the RDC. So I think the office of the president, they need to be very monitor and evaluate the RDCs. Those who are misbehaving, those who are abusing they should be sacked and they appoint neutral RDCs. We must protect the interests of the elected authority. Omuntu yasinga omushango gwa karuru ngo akaryo mushoma wa karuru ahabwa anje ashemeye kumara imyaka 10 atagarikire kwesi okangwe no buzobo butuye nabo no kugira ngo ababa parliament nabo bakutukorera amateka so tubakakora amateka go kubiha orukura Western Ankole Civil Society Apollo Kakonge na gamba ahanchwa mu yabo tuza ku packaginga omu document emu emu tuza kugenda tuzo mu parliament tuji presenting so process egi niyo kugiza ngo abantu babutosha bayingira bata omukushara mukurebeka ngo ihango kurira yebemberwa nabo bari omurugendo bwanyuma batongwize ehuru eyibesere Top Power Forum.